Kad se mora sastave, kad se brda rastave, kada čuješ strašan glas, od koga ćeš tražit spas? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas straha poštedi. O Allahu milosni, ti nas straha poštedi, sudnji dan kad nastupi. Kada zemlja zadrhti, kad te majka ostavi, kome... Evo ovako da vas ovako zajedno svi poselamim, ja sam Nadija Mustafić, dolazim iz Kamenice. Halo! Dolazim iz Kamenice, inače sam aktivista dijaspore Sadake humanitarnog društva iz Austrije, koji su vam ovom prilikom i donirali paketiće, odnosno stanovnici ovoga mjesta koji žive u Americi, oni su vam ovo poslali od sebe. Pa ću ja vam ovako sad snimati posebno. Može. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Poštovani polaznici mektepske nastave, uvaženi roditelji i ostali naši gosti musafiri koji ste danas ovdje došli, ja vas odmah na početku selamim našim lijepim islamskim pozdravom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu i Bajram Šerif Mubarek olsun. Neka je hvala Allahu, salavat i selam na poslanika Muhammeda alaihi selam, na njegovu. Ova donacija od humanitarnog društva Dijaspora Sadaka iz Austrije. Veliki donatori ove akcije su bračni par Kuskić Asim i Senada. Danas je prvi dan Kurban Bajrama. To je muslimanski praznik koji se slavi jednom godišnje. On traje 4 dana i u njemu koljemo kurbane i dijelimo na 3 dijela sebi, siromašnima i prijateljima. Muškarci idu u džamiju, klanjaju Bajram namaz, kada dođu iz džamije onda kolju kurban i kurban dijelimo na 3 dijela, siromašnima, sebi i prijateljima. I onda obilazimo porodicu i rodbinu. Osjećam se radosno i sretno. Meni je Bajram jedan veoma lijep praznik. Osjećam se zahvalno i hvala im i svim koji slave Bajram, Bajram Šerif Mubarek olsun. Pa hvala njima na toj lijepoj donaciji i mislim da će se svi obradovati paketićima. Assalamu alaikum. Pozdravljam sve donatore i čestitam im Bajram i svima koji slave Bajram Šerif Mubarek olsun. Jedini sudnji dan kad nastupi, ti nas straha poštedi. O Allahu milosni, ti nas straha poštedi, sudnji dan kad nastupi. Što je najbitnije, ja sam duhovno ispunjena i zadovoljna. To mi je najbitnije, znači duhovna ta vrijednost, a veoma mi je drago kada vidim dječje osmijehe na licu, a pogotovo kada sam ja u svemu tome učestvovala, a ujedno sa svojim humanitarnim društvom Dijaspora Sadaka iz Austrije. O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas straha poštedi. O Allahu milosni, ti nas straha poštedi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه
ربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.